Sambitlan insablaming panalangin kang Hesu Kristong ginuning pakalulu, yawad mo'y kekeng kapaldanan. Lulusan mo kami, o lindong malubog, sambitlan insablaming panalangin kang Hesu Kristong ginuning palulu, yawad mo'y kekeng kapaldanan. Tulaning sumibagye mo, ikinganak mong kekamagsanto. O Indumi, pakiramdaman mo kami. Lulusan mo kami, sambitlan insablaming panalangin kang Hesu Kristong ginuning pakalulu, yawad mo'y kekeng kapaldanan. Sakit at kamatayan sa gipan mo, ikinganak ang kasalanan. O Indumi, pasignawan mo kami. Lulusan mo kami, o lindong malubog, sambitlan insablaming panalangin kang Hesu Kristong ginuning pakalulu, yawad mo'y kekeng kapaldanan. Damdam ka kami gawus, may kiramdaman ng kekeng megabus. O Indumi, ang Jesus tayran mo kami. Lulusan mo kami, sambitlan insablaming panalangin kang Hesu Kristong ginuning pakalulu, yawad mo'y kekeng kapaldanan. Lulusan mo kami, o Indong malugod, sambitlan insablaming panalangin kang Hesu Kristong ginuning pakalulu, yawad mo'y kekeng kapaldanan.
sablaming panalangin kang Hesu Kristong ginuning pakalulu, yawad mo'y kekeng kapaldanan. Lulusan mo kami, o lindong malubog, sambitlain sablaming panalangin kang Hesu Kristong ginuning pagkalulu, yawad mo'y kekeng kapaldanan. Tulaning puso mi bagimo, ikinganak mong kekamagsanto. O Indumi, pakiramdaman mo kami. Lulusan mo kami, o indong malubog, sambitlain sablaming panalangin kang Hesu Kristong ginuning pagkalulu, yawad mo'y kekeng kapaldanan. Sakit at kamatayan sa gipan mo, ikinganak ang kasalanan. O Indumi, pasignawan mo kami. Lulusan mo kami, o indong malubog, sambitlain sablaming panalangin kang Hesu Kristo. Maya payabak po kaya kayo, at syuta na po keng kadwang pulutan na maduminggo ning karaniwang panahon. Kaniting banal kapag musisyan, yabe tala po ding kekatamang panalangin, makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan dari pamilya ng Sardas and Luz Medina, pamilya Capenya at Muli, Jesus Bautista, pamilya ng Jun at Vilma Datu, pamilya ng Remedios Castro, pamilya ng Lori Jimenez, pamilya ng Pe Ebreo, pamilya ng Rainer at Jun Maliwat, para king Aldoning Kebaitan dari Maria Lourdes Medina, Benedict Gerald Rason, Angelo Vince Gintu, Milagros Hernandez. Para king special a intenciones dari St. Jude Tadeus Paris Fiesta Committee 2021, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. and Mrs. Lenin Malang, pamilya Paldeng, Mary Manette Pineda, Angie Bondok Liklikan, Rael and Jun Pamintuan, pamilya ng Noemi Lusong. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Maylin Soberano, Benson Ong Sr., Ruby Garcia Pamintuan, Carmelita Tiglao, Cecilia Quiambao, Pablito Ignacio, Nilo Udan, Luther Lopez,
Elizabeth Dantes, Alberto Pineda, Alex Santa Cruz, pamilya ng Regina Janet Yabut, Cesar Santos, Corazon Pangan, Marieta Villanda, Wing Nies, Rolinda Biray, Nomer Lusong, Janet De Luna Aguilar, at ding sablang kapatid tamang masakit. Para king pamanantabi at proteksyon ng Banal na Espiritu, king pamilya ng Ani Rason, pamilya ng Antonio at Josepina Gibara, para king adananggang kapainawan daring kapatid tamang mayang unabye, Di Norma, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Juanita Pingul, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Nelson Garma, Rogel Games, Priscilla Matito, Mario Manapol, Corazon, Agapito Espinosa, Rita Vergara, Larry Conanan, Brigido Atria, Rita Manyalak, Peva Luyot, Pelino Pangilinan Jr., Andrea Matiga, Dolores Bondok, Roman Rason, Wenceslao Matito, Francisca Lusong, Artemio Yumul, at ding sablang kaladwa king purgatorio, at ding alanang makaga nakapakarela. At makanyan mo naman para king kaligtasan ning balang metong kay katamo laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong may apektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kay katamong eganaganang frontliners. Pagkalulu, yawad mo'y kekeng kapaldanan. Damdam ka king kekaming awus, may diramdaman ning kekeng megabus. O Indumi, ang Jesus layran mo kami. Lulusan mo kami. Sambit na sa langing panalangin, Yesu Kristong ginuning pagkalulong, yawad mo kekeng kapaldanan. Lulusan mo kami, o hindong malugod, sambitlan ing sablaming panalangin, kang Hesu Kristong ginuning pagkalulu, yawad mo'y kekeng kapaldanan.
Anding beto nga pamilya ng Diyos, mitipon-tipon tamungan, king lagi ng iba, ang puning anak, ang puning banal na Espiritu, Amen. ing ginumanatili yake kayo. At kaya ka ang timurin. King kataymikan da rin kay katamong pilubluban, kanakantalangin at sisyan ding sablata mo kasalanan. At atuan tamo ing kalam ng pakalulu at kapatawaran ng Gino, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Ginong Jesus, nasa mo keng maging malaya, ibuklat mo ring ang ganan daring puso mit kaisipan, Gino pakalulo. Gino pakalulu. Heso Kristo, ibuklat mo ring matami, karing mapakumbabat kalulo, karing taong linawe ming mababa. Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, ipaintulot mong akit ming kayabe mo, ing sablang maya pa atsu karing tao, at karing karelang tapat, agyamang makayaliwala ke kami. Ginoo pakalulo. Gino pakalulu. Ing Diyos, sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos sa ibami, itugtog meke kami at karing sablang tao ing babye-bye espiritu ni kang anak. Ipaintulot mong ibaklat no ring kaisipan me, banakit mi ing kang legwan at katutuan king meto nga bayong sala. Ipaintulot mong ibuklat no ring puso me, banal doldo at tanggap ming ibat kaya ing bayong sikanan. Ipaintulot mong itugtog na karing sablang tao, ing mapibabata at magalang na lugod. Itingan po pangangasan me, king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Pamamasang iba't king libro ring bilang. Tinipaya king biga ing Gino at migsalitaya kang Moises. De kaya nanala ketang upayang dinyena kang Moises
Ding 70 makatwa. Inyang tinggap daing upaya, migmula lang migsalitang anting propeta. Ating adwang makatwa, ame natili king kampo, ilari edad at medad. Kabilang dala ring 70 pamuntok ame pili, dapot elame kiabe karelo. Makanyan man, mida kayanan lang upaya, at ilaman may magsalita lang anting propeta. Ating metong akayanakan alalaki, apupulaying linapit kang Moises, nga na, iedad po at medad, magsalita lang anting propeta king kampo. Dapot nga ng Moises, pigaganakan mo ing mabawas ko dangalan. Nung malyari mo sana, ding sablang Israelita, midakayanan lang upaya, ban magsalita lang anting propeta. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, dalit apakibat. Ding kautusan ning Ginoo, babiyalang tula, king puso, ulitan tayo po. Ing kautusan ning Ginoo, babiyalang tula king puso. Ing batas ning Ginoo ganapya, babiyang bayong biye king tao. Apanaligan la ring tuntunan ning Ginoo, kabiasnan ing babyera king tawong alang balo. Ding kautusan ning Ginoo, babiyalang tula, king puso. Karapat dapat ing gumalang mitmong takot king Ginoo. Sukat manatili iti kapilanman. Ding atol ning Ginoo, pawalang katutuan, alayang kakabiran ni numan. Ding kautusan ning Ginoo, babiyalang tula, king puso. Karing utos mo, mabibiyasayang talasuyo mo. Mayap ing kakamtan king pamaminto mo. Nino mo ing makibalo king sablanang pamagkulang ning tao. Inya karing kamalyan ay ekubalo, patawaran mo ko. Ding kautusan ning Ginoo, babiyalang tula, king puso. Iligtas me iningke kang talasuyo, king kasalanan ning kapalaluan. Eme paboren mag-ari iti kanako. Kanita maging lubos kong alang kapintasan, alang dungis, king mabayat a kasalanan. Ding kautusan ning Ginoo, babiyalang tula, king puso. Pamamasang ibat, king sulat ng Santiago. Ikayong mabandi, pakiramdaman niyo yung sasabihan ko. Tumangis kayo at kiyakan, ing kalunos-lunos ang malapit ng dugpa kaya kayo. Ing pibandyan niyo, mga runot na, at tingimalan niyo, ngit-ngat danang ipas. Kalawang nanay kaya kong ginto at pilak. At iting kalawang, yang munye patuto, laban kaya kayo. Yan ing manampus ang tingapi, king kaya kong laman. Yan ing pibandyan at tinipon niyo, para karing daratang ayaldo. Gugulisak laban kaya kayo, ing upa apig kay tiyo, karing taong megobra, king kaya kong gabon. Susukdol king banwa, ing saingsing daring talapagobrang linipit tiyo. Miraras karing panamdam, ning ginong mayupayang tuto. Migpasasa kayo king tula, at kalayawan keti king yato. Antiyong pepataban at sidya ing sarili yu,
kalupad daring animal, asisesenda para katatan. Inatulan nyo at pepapate, rin taong alang kasalanan, at ila era ko lebanan. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos, talakad tapuban para ngalaning maya pabalita. Itangan po, katutuan ingamano mo o Ginoo, papagbanalan mo ke king katutuan. Hallelujah, hallelujah. Ing Ginoo manatili yake kayo, At keka ang timurin, pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Marcos. ligaya keka o Ginoo. Sinabi ng Juan kang Jesus, Maestro, menakit keng taong papalwal demonyo king lagyo mo, binawal miya, uling etaya kayabe. Eye babawalan nga ng Jesus, uling ninumang darapat malaking lagyo ko, eya makapagsalitang laban kanako. Uling ninumang elaban kay katamo, para kay katamo ya. Tandaan nyo ini. Yung ninumang munyeke kayong metong abasong danum, uling alagad na kayong Kristo, pilmiyang tanggapaplas. Nung ninuman maging panibatanen ng pamikasala ng metong, karing malating deni, amaniwala ka na ako, maya pa. Ing Italia, ing hilingan na batuking batal na, at iyugseya, king dayat malat. At nung inggamat mo, yeing panibataning pamainggulot mo king Diyos, pututan me, mayapay metong kagamat miras banwa, kesa king adwa kagamat miyugse king impyerno, king api ae matadda. At nung ingbitis mo, yeing panibataning pamainggulot mo king Diyos, pututan me, mayapa ing metong kabitis miras banwa, kesa king adwa kabitis miyugse king impyerno. At nung ing matamo, ging panibatana, ning pamainggulot mo king Diyos, dukitan me, mayapang metong kamatang lungub, king kayarianing Diyos, kesa king adwa kamatang miyugse, king impyerno. Karin ding karelang ulad, ela mamamate, ating api, matadda. Ing mayap ng balita ning kagatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo.
Misan po ating meto nga parokyanong linapit kanako at nga nang megotang kanako. Among, nano mo po king palagyo, ing opinyon nyo, ing hasabi yo, karing tao malimbawang eno man po affiliated, king metong a parokya, pero king parokyang ita, karin mag-serve lang. Nga na po, niting mengutang kanako. Among, nano mo pong reaksyon yo, asabi yo, karing taong, alimbawang eno man po under, king meto nga paris, pero karin, sisimbala, karin, mag-serve lang. E po ba bawal ita, among, nga nang mangutang kanako, niting parokyano, e po ba bawal ita kanita, among, nga nang mangutang. Simple mo po ing meging pakibat ko kaniting parokyanong linapit at pek sabihan ako. Nga ko kaya, ala namang bawal ka rin. Nga ko, naman bawal ita. At alang tuntunan o batas na bawal ing makanitang sitwasyon. Nung king aliwang parokya, king aliwang pisamban, karinya masisese, lalalam susulong, ing kasalpantayana na ning meto nga tao, ing kailangan tamo, respeto. Nga ko po, igalang tayo ing taong ita. Respetuan tayo ing taong ita. Kung saan nanonoris ang pananampalataya ng taong yan, hayaan na lang. Kung maliit na bagay lang, respeto at paggalang ang ating ibigay. Kung maliit na bagay, respeto, galang ang dapat ibigay. King mi pa sa Ebanghelyo ngayon Domingo, entrada na pamo po ning pamamasa tamo. Pekisabyaning buwan, ing kayang maestro, ing Ginong Yesus, at nga nang sinabing uwan, metong karing disipulo na ning Gino, nga nakang Kristo, maestro, rabay, may nakit kayo pong metong nga taong papalwal demonyo, papalwal mga roka, espiritu, gagamitane ing lagyo mo, Gino. Ing gewami, ikaming disipulo mo, nga nang uwan kang Jesus, binawal miya. Binawal miya, kasi etane man po kayabe. Nga na po, uting may gamit, ayamano. Kasi etane man po kayabe, king grupo tamo. Nga nang uwan kang Jesus, king pamamasa tamo ngayon Domingo. Ano daw? Nano ka, no? So, buri na bang sabyan nita, ing kayabe king grupo ra, illegal niya? I don't think so. Ing buri na bang sabyan nita, uling kayabe king grupo da, ri Jesus ang poring alagad na ing taong ita, apapalwal mga roka, espiritu, buri na bang sabyan kanita, panyiraya? Ing buri na bang sabyan nita, uling kayabe king grupo ra, kailangan ing bawalan niya, higpitan niya, patuknangan niya, pututan niya. Hindi naman dapat. Hindi naman dapat. Baliw po at naking kalawot, ing pamisip at parala na ning apong ginuking pamisip at parala na ning tao. Malawot tamo King pamisip Diyos, king paralan a Diyos, king paralan tamo ang ting tao. Nanong meging pakibat na ning Ginong Yesus, kang wan, king mi pa sa Ebanghelyo, babawalan. Paburenye, nga na. Babawalan. Ing nino mangelaban kay katamo, kampiya kay katamo, nung ing nino mangelaban kay katamo yang nga namawari ning Ginoo, wapi naman po, tutupi naman. Nung makasaw piya, paboren me. Nung makasaw piya, paboren me. May pipigilan, may babawalan. Nung makasirane, nung makaperwisyone, karin mo agapan. Ne po? Karin mo samasnan, karin mo aregluan, karin mo pututan. Panwalan ko po, practical yamu Ing sinabi na ning Ginong Yesus, karing alagad na king mipa sa Ebanghelyo. Practical lang ang sinabi ni Jesus sa mga alagad niya sa pagbasa natin ngayong linggong ito. Ang tinamawaring sasabihan ng Ginong Yesus, karing alagad na, king oras ay ta, king pamikatagon ay ta, nga namawaring ng Ginoo, karing alagad na, hayaan niyo ang ibang tao. Hayaan nyo sila kung mabuti naman ang kanilang ginagawa. Paboren nyo la.
Nung mayap at makakayap, ing gagawan da. Paborenyo la, yung lababawalan. Nung masanting, ing intensyon da. Sino mang mabuti ang kanyang ginagawa, kapanalig siya, kakampi siya. Sino mang mabuti, kabutihan ang kanyang ginagawa, kasamahan siya. Baliyo po nang kay kasing problema kay katamong tao. Gusto kasi natin tayo lang ang mabuti. Kaya nga ang tingin natin sa iba, sila'y mali. King makanya na aspeto tamong may kakaproblema ning kay tamong tao Guilty tangan kaniti. Gusto kasi natin tayo lang yung mabuti. Kaya nga ang tingin natin sa ibang tao, mali na sila, sila'y mali. Paganaka po, ing marok, yang pupututan. Ating mayap naman, daragdagan, susuglungan. Ing marok, yang pipigilan, pupututan, patuknangan. Ating mayap naman dapat daragdagan, susuglungan. Uling tayak kayabe, kapatene, ali. Uling eme kayabe, kakontrame, kapateme, ali. Uling kamyembrume, ustune, ali po. Paganaka, eme kapilanman, asolwan, ing kayapan. Eme kapilanman, asarilinan, ing dapat kayapan. King dati ko pong parokya, ating ko pong binles a parokyano ka rin, lektorya, mamasaya king pasamban, miyembro ring Lectors Commentators Guild, king dati kong parokya. Ining parokyanong ini, mapanyimbaya. King pangabalo ko, pangakilala ko kaya, mayap yang katoliko, alayang peperwisyan kapara ng tao, masanting niya pamakyutos, king karelang baryo. Kaso ating problema kaya, lakasal ning asawa na. Kasi po king bylaws daring Lectors Commentators, once kakasal, requirement kasi, dapat kasal kang pisamban, ban kanita makapamasa ka. Yako yung kura paroko, king dati kong parokya, ngakupin kayo, mayap yung katoliko, mayap yung tao. Iting kanakong parokyano, binles ke. Ban kanita, makapagserbya, makasuya, makapamasaya, kasi mayap ya pami biyebye. So kay ba't kayong binles? Sige, may kapamasaya. Ining parokyano, aba, baliyo po, pilan mong Domingo ing milalabas, ating lalapit, parokyano ka na ako. At peki sabihan ako, actually may ngutang yamo po. Among, mapna mo po, mamasayang pasibayo. Isister makanyan, nana. Peki ramdaman ko naman, requirement po kasi among bylaws mi, ikaming lekkom, dapat ing mamasa ing lektor, kasalyang bari, kasalyang pisamban. Baliw po bang kasal bari ita? Kasal king pisamban, ilang adwang miyasawa? Naku kaniting parokyanong, linapit ka na ako at may ngutang, Sister, balo ko, kasal. Balo ko, kasal miyasawa. Pero sana naman, sister, nako kaya, akakit lalawan itang kulang, king taong ita. Lalawan itang ala, itang mali kaya. Lawan mo itang mayap, aagagawa na, ngako kaya. Baliyo po, iting parokyanong may kisabi ka nako. May kuyang pasyok-pasyok. At neking kay taimikan, may kuya, gulong-gulong ya. Paganaka, alang illegal, king pamanyapat mayap. Alang bawal, karing darapat mayap. Ding taong masanting adaraptan, pupututan, adapat kayapan. Ngakupin kayo nandin, ing marok yang pupututan. Ing mayap yang daragdagan yang susuglungan. Nakalungkot mo po Baliyo, misan nung nino paretang taong matalik tayid kingapong Gino, neng kahi ilaretang mamutot karing kapararang tao. Nung nino paretang matalik tayid kingapong Gino, neng kahi ilaretang mamutot, mamigil karing kapararang tao. Nung nino pa,
ring malapit king Ginong Yesus, neng kay ilaretang taong mapanapos. Nung nino pa ring nanabang king tutu, neng kay ilang mga lalo pinaman. Paganaka sana po, itamong king Diyos malapit, itamo sana ing maglapit. Itamong king Diyos malapit, itamo sana ing maglapit. Huwag tignan sa iba yung kulang sa Kanya, yung mali sa Kanya, yung wala sa Kanya. Ang tingnan mo sa iyong kapwa ay yung mabuting nagagawa niya. King mi pasaga ebanghelyo at no po king pangalagu, ding tinunggen ng amano ning Ginoo karing kayang disipulo. At andaman ke ing metong kareti, itang tauling sinabi na, nga na ning Ginoong Yesus, nung ing mata mo, yung maging sangkan, king pamayng gulot mo king apong Ginoo, na nung sinabi na ning Ginoo, dukitan me, nga na. Maya pang metong nakamo matang milub king kayarianan ning Diyos, kaysa kita nga dua ka matang miyugsek king impyerno, nga na ning Ginoo. You know what, whether we admit it or not, kung minsan nga naman, kung ano lang yung physical na nakikita ng ating mga mata, hanggang dun lang tayo. Kung minsan hindi na natin napapansin, nakikita yung nakatago. Kanitiya po may problema, iwan. Metong karingalagad na ning Ginoo. Iwan, nagbase lang siya sa alam niyang mali sa paningin niya. Iwan, metong karing disipulo na ning Ginoo, migbasiya mo, agpangkitang maling akakit na. Kaya malita, tayo kagrupo, bawalan tayo. Tayo kayabi, maling gagawa na. Inyapin po, iting tao ang yang masanting ing daraptana, mayap ing gagawa na, marok agad king lawe ng wan. At nanong gewa da ring alagad na ning Ginoo, binawal depin, kasi ede kayabe. Kutanggo mo po, kay kayo, kayabe na ako. How do we use our eyes? Makananuta lang gagamitan, ding matata mo. Do we use our eyes to judge? Ban kanita matol? Ban kanita mangundi na? Ban kanita lawan ing mali king metong nga tao? Ginagamit ba natin ang ating mga mata upang maghanap lang ng paraan sa maling ginagawa ng iba? Baliyo po, sasabihan da po, ne po, aliwang mo kanuring mataring manakit. Totoo ita. Pisikal, panlabas, akakit, panluwal, akakit na ning mata. At impapo kanong mas malalam kaniti. Ing puso na kanuning tao, at inyang sariling mata. Ing puso tamo, king tuto, manakit iya. At inyang sariling mata. Inyapin po kaniting banal kapag masusyan, ne po, sana po ilapin ding gamitan tamo reti. Ing puso daring mata tamo. Aliwa mo ing pisikal ang mata mo. Ban kanita, kamamatol, kamangon din at mo akakit, ing mali ka ring aliwa. Nung ing akakit mo, yapin ing matana, ni nga pong Ginoo. Matang lulugod, matang magmasabal, matang magmalasakit, matang mamatawad. At ban kanita, nung iti ang gagamitan mo, ing matana ni nga pong Ginoo, ing matana ning Diyos, akit mo king kalupa mong tao, na eya aliwa. Nung kalupaya, kaparaya, kapanteya, anak ning Diyos. Among, makananuya po waring gagamitan ning matana ning apong Ginoo. Nano po wari ingatsu king matana ning Diyos. How can we use among the eyes of our hearts? Use the eyes of God. Gamitan mo ing puso na ning apong Ginoo. Ing gamitan mo king pamanlalawe mo, yapin ing mata, ing puso ning mata na ning Diyos. Nanuwaring atin king mata na ning puso na ning apong Ginoo. Ngakupin kay kayo, lugod, pamamatawad, pamagmalasakit, lunos, pakalulo. If we use this attitude of God, if we use these eyes of God, then how beautiful this world can be. Kaniting banal kapag masusyan, kaniting Santa Misa, ilapit tamo king apong Ginoo, na sana po pagkalubana nakatamong bayong mata. Bayong matang manakit, king aliwang perspektibo ning biye, bayong matang ating aliwang panlalawe, king biye. At sana, ting matang deti, gamitan tala,
aliwa rin kay katamo, no na ing matanan ng puso na, ni nga pong Ginoo, mamatawad, malunusan, ating kapag malasakitan. Nakupin kay kayo, ing marok, yang pupututan, ing mayap, yang daragdagan, yang susuklungan. Talagad kawangan po. Sasalpantaya ko, King Diyos, sikpang mayubayan tutu, di na lang king banwat yato, at kang Kristo nga nakabugtong nga ginuta mo, tay ngagliging upaya ning banal na Espiritu, mibait ka Santa Mariang Birhen, di nasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, paitasya banwa, makalukluk wananing Diyos, sikpang mayupayang tutu, iba't ka rin magbalik ya naman keti, banukom ka ring mabye, ang poong nengamate. Sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santos, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang meding mete, at king bie alananga. Amen. pakamalan kong kakaluguran, manalangin tamo king iparing sabla, para karingang kang taong malapit at marayo, kilala at kilala, at nga tamong manalangin karing balang kayatuanan, Ginoo, datang ing kayarian mo karing sabla. Ulitan niya po. Ginoo, datanging kayarian mo, karing sabla, para king Santa Iglesia, pakamalan tamo ing yatad na ing kapatawaran, at ing lugod karing sabla, matulanong tamgapan at lingapan, dinan sigla king mamo ng upaya ning banal na Espiritu, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, datanging kayarian mo karing sabla. Para karing manimuna king politika, pinansya at ekonomiya, ban pareho rong pagmasabalan ding mabandit kalulo, at bustandang sablang tao at bansa, mi ka matampalang dake king pibandyan na niting yato, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, datanging kayarian mo karing sabla. Para karing taong mi pasakitan paulin ng karelang kasalpantayanan, para karing propetang kakasya ng Espiritu, bahan paga nakakikatamo king panahon, o luwal naman ing panahon, nung nano, ing tune maulaga king mataning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, datanging kayarian mo karing sabla. Para karing gagawang batas, bahan ng Espiritu, tayo na lang gawang mangaya pa batas alang kikilingan, para karing mumugit king katuliran at katimawan, banding tao makibat laking karelang pamagsikap, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, datanging kayarian mo karing sabla. Para karing misakwil at biktima ng diskriminasyon, banding kay katang komunidad, lubos dong tanggapan at pakitanan kusang lub, at mapaling lugod, barang panandaman katanggap-tanggap la, at malaya busal tamo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, datanging kayarian mo karing sabla. Iabetala mo naman po karing kay katamong panalangin, deting makatuking kayaduanan. Para king kapasalamatan, daring familia ng Sardas at Luz Medina, Jesus Bautista, familia ng June at Vilma Datu, familia Capenya at Muli, familia ng Remedios Castro, at para king anibersaryo ng kebaitan dari Maria Lourdes Medina, Benedict Gerald Razon, at Angelo Vince Gintu. At para king especially intenciones daring St. Jude Tadeus Paris Fiesta Committee 2021, familia ng Noemi Luzong, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, familia ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, familia Paldeng, Mary Manet Pineda, Angie Bondok Liklikan, at Dirael at June Pamintuan. At para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Maylin Soberano, Cesar Santos, Densong Ong Senior, Corazon Pangan, Ruby Garcia Pamintuan, Marieta Villanda, Carmelita Tiglao, Weng Niaz, Cecilia Quiambao, Rolinda Viray, Pablito Ignacio, Nomer Luzong, Nilo Udan, Janet De Luna Aguilar, Luther Lopez, Elizabeth Dantes, Alberto Pineda, Alex Santa Cruz, pamilya ng Regina J. Nyabut at ding sablang kapatid ng masakit. At para king pamanantabe at proteksyon na
ning Banalay Espiritu, king familia ng Ani Razon at king familia dari Antonio at Josefina Guevara. At para king alananggang kapainawan daring kapatad tamong meyangu nabye, lalong-lalo na di Norma, Amado, Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita Lagazon, Juanita Pingol, Marian, Nancy, Nelson, Roel, Priscilla, Mario, Corazon, Agapito, Rita, Larry, Brigido, Rita, Felino Jr., Andrea, Dolores, Roman, Wenceslao, Francisca, Artemio, ading salblang kaladwa kim purgatorio, adeta ngalanang makaga nakapakarela, ipanalangin tala keng Ginoo datay kayarian mo, ring sabla. Ngini po, adwan tamo yung sarili tamong kapagnasan. Oy paming atsubanwa, gawan mo ing lugod ming kasing ganakanat dagul, ning pepakit mong lugod kay kami, kapamilatan ng Jesus. Bustan mong ibuklat na kesana, ning kay kang Espiritu karing sablaming kapatad. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Talakad tapo para kayong pamanesenso. Manalangin kayo kapatid, baning kay kadamong daon, matanggap ya, harapan ni Diyos,
ibang mayupayang totoo. Tanggapan sana yung ginuiting daon karinggamat mo, ikapuri at ikaligay ning kayang lagyo, ning kaya katamoy kasaplala at ning mabilog tamong Santa Iglesia. O Diyos ng pakalulu, tanggapan mo reting ayin mi, at gawan mong pagmulaning kanwanan para kay kami. Itingan po aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Ing ginuman na diliya kay kayo, At kaya ka antimurin, iyat na yoring pusuyo, makayat na noking ginu. pasalamatan tayo ing ginuwa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati, at numan karino ipa Diyos kingalangang katlubos mayupaya. Inyang mi kasalala ring kay kang anak, at mi parayu king siping mo, binalik mong pasibayo kega, kapamilatan ning daya ning anak mong mapaminto, at ning upaya ning banal mong espiritu. Tinupon mo ring kay kang anak, king kay kang Santa Iglesia, ban maging metong laipa ang timonong makanano kayong metong, ika, ing bugtong mong anak, ating banal espiritu. Inaus mong maging balayan mo, ban puriyan ing kay kang kapiyasnan, king sablang dapat mo, gagawan mong katawan ng Kristo at karinaning Espiritu Santo. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin bandwa, daralit ming kay kang ligaya. Layon makyabe kami, kingalangtok ng dang pamamye, kapuriyan kay ka, at ngaming ang kakanta. Tunay ka pinpanaloy pa, kay panipataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, banbarake kami, malyari lang katawan, agdaya, ning ginuming Yeso Kristo. Bayo yami daon ko sang loob, king pamaylasat kamatayan, kinwaning tinape, at pepa salamat yakega. Pirasone at binyene karing kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Itiin ka na akong katawan, amidaon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan, ginawa niyong kalis, pasibayang pe pasalamat kega. At binyaning kalis karinggaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti. Iti yung kalis ng kanakong daya, ing daya ng bayo at talanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao. Ban kita may patawaran na rin kasalanan, daptan niyo iti, bilang kapi gaganakan kanako.
Ing misteryo ning kasalbandayanan. Inyang ini gaganakan mi, oy pa yung kamatayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo, naraon mi keka iting tinhapi ng miye at ing kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepaliyarian mo kaming matampang talaga darapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming bagamwa mo, kingi kami ngansa ng may sulu-sulu, king katawan at dayang Kristo, di po na kaming anting metong ning banali Espiritu. Ganakan me o iba, ing Santa Iglesia mong makalaganap king metoya, tuban mi ganap yaking lugud. Kambe ng Francisco, o kay kaming Papa, Florentino, ing kay kaming Obispo, Ipasiano, ing kay kaming Obispo Emerito, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at maninayang subling miye, ading sablang meyango na biye, lalong-lalo na, di Norma at Mario. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kaya ng Maria, ing Birhen induning Diyos. Kambe ng San Jose, kayang malugod at tapat ay esposo. Kaya bering apostola ding sablang santo. Isan Judas Tadeo, o kay kaming patulunan, at tinupad king malmong kaburian king kay kabaning panawon. Puriyan dagat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan na kambenat kaya ibang mayupayang kagum ning banal ay Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggapan kingalan hanggang. Nginipun, ti mga anak nang inampun, ng gagatamong malugod na gino, mausta mong inikaya karingamanong tiro na kaya katamo.
Igabos mo kami o Ginoo king sablang maro, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, ban king kasaupahan ing kay kang pakalulo, parati king may kabos king kasalanan at miligtas king sablang galigaligan, kabang manyanaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristo kay kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayo pa yan. Ating ligaya, manggaman king alanangga. O Ginuming Heso Kristo, sinabi mo, karingke kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sana babaliktan din kay kaming kasalanan, no nilawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan me, ang ponbilugan ag pangking kaburian mo, ikang mabibye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kabayapan ng Ginoo manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka antimo rin, Ipakita po ngayon ng mikakametong tamo, king kapayapan po kay kayo man. Ngayon kay katabong malugod at malunusang Ginoo Yeso Kristo, yung kordero ng Diyos, milalako king kasalanan ng yato, mapalad na rin mayaos king dulang ng kordero. Ginoo, ako matampantanggap kaya ka, dapat tsekas mo niya yung amano mo, pumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Manalangin tamo. Ginoo, manano na sa nang iting Eukaristiya, anong numi papasyaging kamatayan ng Kristo, pagdala na kayong kaligtasan at gawa na kayong kametong naking ligaya, uling ginuya, ngenit manggaman king alang-angga. Amen. Lukluk tapo sagli para hindi ta kapabaluan. The Catholic Church in the Philippines commemorates the martyrdom of Saint Lorenzo Ruiz, the first Filipino saint, on September 28, this Tuesday. Our parish holds a triduum in this commemoration until Monday, September 27. On the feast of this martyrdom on Tuesday, we celebrate the Holy Eucharist in honor of San Lorenzo Ruiz at 6:30 in the evening. In preparation for the feast of our patroness, Our Lady, the Queen of the Most Holy Rosary, on October 7, the parish will have a Quinario, a 5-day Mass Novena in her honor from October 2 to October 6, Saturday to Wednesday, before the evening Masses. Our schedule is as follows: 5:45 p.m. Holy Rosary with Biblical Meditation, 6:15 p.m. Solemn Quinario Prayer to Our Lady of the Queen of the Most Holy Rosary, 6:30 p.m. Holy Mass. On October 7, a Thursday, we celebrate the memorial of our patroness with a solemn High Mass at 6:30 in the evening, highlighted by the second parochial coronation of Our Lady, the Queen of the Most Holy Rosary, and the Holy Infant Jesus with floral offering. For further details of the Quinario and the feast day proper will be announced in our Masses. Thank you. Siklod tapo para king Horacio Imperata. Manalangin tamo. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay ipame, lalapit kami keka kaniting masipit apamangailangan me. Adwan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19, amig dalang dakal na kasakitan ke kami, at may kamatena karing dakalataw. Adwan mi ngeni keka, ing baligtan mo kaming mitmong lugod, at iyatsat mingke kaming makayulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasignangan mo yung kasalpantayanan mi at palusukan mo, ing masabal miking metong at metong. Ipanalangin ming antabayanan mula, ring taong mi tutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila, ring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at gawan da iti makasalikot, at bukod mong paraking kapakanan ding memalan. Bendisyonan mong sablang pamagkapilit me, ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyula karing masakit, kambeneng belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasignangan mo yung pamagtagularing ding sarili raking pamaglingap karing masakit. Mula paboren, miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang may yangunabye. Pagkalam mo ke kaming grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe para king ikakayap ding sabla, at ban makasawp kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang paulining masabal, at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabiyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami, king pamagbayong lubat kabanalan,
Itingan po aduan may king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kabanal-banalan na Hindu ning Diyos. Emo sana bisawiling aklismike kaking kagulangan me, nunay bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Inginu manatili yake kayo, At kaya antimurin. ito kuyo ring buntukyo at manigabu king bendisyon ng Diyos. Kanita pa'y Moises pag nasana na king ing kabilugan na balayan ng Diyos, maging metong yang balayan daring propeta, king agyag ning espiritu na ng Diyos. I Kristo gewa nakatamong metong abalayan kitwan king kayang banalay espiritu. Antabayana nakatasana, niting espiritu ban abayu iting yato, at hakilala tayo sanang magobra king sablang mayap at dapat na ning tao. At bendisyonan ako nga ning Diyos sa mayupayang tutu, ingib pa ating anak, ating banalay espiritu. Amen. Ing Santa Misa miyampang ne, umen ako nga ngeni king kapayapan at lugod Kristo. Salamat King Diyos.